بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga katautay manguran ng mga agama Islam, alhamdulillah, yari na isab kita niyo magpatungtong hanting din ang mga aturan sin agama sin kita niyo. Sebab amura ini in hikmat sin pagpapanjari sin Allah Ta'ala katuta niyo amuin gumayunggong kita niyo ha agama sin Allah Ta'ala. Lain agama ini hati niya in wajib doon ingatan si manusia. Sebab wayroon manusia pianganak amuin nagdarana sa simpanghati niya iban aturan sin agama. Hangkan ha ilmul aqida in wajib long niya ha manusia amuin una ha kataan amuin subay siya humati atau kaumingat al-ilm. Ini yan wajib, hati niya wajib subay mag-ilmo intao ha ilmul aqida. Uno impiagyan amuin ilmo doon amuin umingat kau patuhan mo, ingatan mo intuhan mo yan. Sa gawa mga katautay manguran na mga agama Islam adlo ini hati niya bukan amuin tapik tayin aqida. Sa gawa amuin mukaddima 50 hati niya amuin wajib to da manusia subay siya on ilmu niya. Imaudo na to ha adlo ini amuin sambayang. Ayan. Muna long tabihayan habipor ko himinang sin uno din ang mga daakan sin agama Islam hation mo na inaturan niya. Ingatan mo inaturan niya yan. Sabab amuya tinwagib ha usulu salasa na long niya i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu 4 masail. At iniolong ni upat para kala wajib ingatan si manusia. Imuna dito na al-ilm. Al-ilm. Dahil pagpanuntut ilmu, mga katautay manguran na agama Islam, naon aturan niya. Hangkan ina sin Imam Malik bin Anas. Agi niya kan Malik, long niya ya bunayya ta'allam ila rabi' biadabihi qabla an tata'allama bi'ilmihi. Long sin Imam Malik, ya anak kulong niya pangadji kulong niya matupakan rabi' sin pangadatan niya habipor ko mangadji sin ilmu niya. Sabab uno pangadjion mo bihayan naon aturan na bang di ko makalabay sin aturan niya na di ko makadohat sin amuin ilmu yaon. Na muna doon natin inaingatan si manusia hatunguzin amuin pag-ibadat ini amuin Tuhan niya. Tinya ma'rifatullah. Ingatan mo intuhan mo bihayan. Sabab biya din yung pagtag-ipon mo patuhan bang di mo siya kakilahan. Bang di mo siya kaingatan. Nabiya din yung kakilahata kaniya. Kakilahan ta siya sin mga makhluk niya, iban mga ayatan niya, atau ka mga katanda-tandaan amuin pialahir ni marikato. Ingatan ta siya. Namun ni lonsin Rasulullah sallam, lonsin Nabi, long niya ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifuka fi shiddah. Hati na kilahon mo intuhan mo biyan apabila kakilahan mo intuhan mo na magpakilako kaniya. Lonsin Rasulullah sallam, pakilako patuhan mo hawak tu masanyang kau. Apabila kasimpitan kau kakilahan ko niya. Kakilahan ko sin Allah Ta'ala. Aday na sabab yaon mga palanggungan ng mga agama Islam. Di pila yung mga manusia. Ampas sila makatamtong patuhan nilang bang waktu masipit sila. Bang waktu masanyang kalupahan nila ng Tuhan nila.
Di nila katungtuman yung Tuhan nila. Di na sa mapiyaon, inaturan sin amo in agama, hawak tumasan niyang kau, subay ko magpakilabiyan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kasimpitan kau, at niya kalupahan mo, at niya di na kau makatumtum ka niya biyan, at niya sabab siya na musimpit mo yaon, na uno inzimato, kakilahan ko sin Allah ta'ala, sabab asal na ko nagpakilakan niya. Di na sa mapiyaon, mga palanguan ng mga agama Islam, amoy at tinwagib, ingatan tain Tuhan. Sa impagkilata pa Allah Ta'ala, amo in lamabay kita hakitab niya mulya. Den dining kiyabayita aturan simbiadin in pagtuhan pagkila patuhan na Rabbul Alamin, na amoy at tuin agaran ta. Ayaw kita magad ni maginang si mga amo indan, amo in guwa din na kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab mayta, nung sin Allah Ta'ala, pianduang kita. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. Nung sin Allah Ta'ala, ini na indahan ko mabuntol. Unindahan mabuntol, amo na in agama Islam. Pag-ibadat kanina. Ayaw ka mo mga karandanan yaun. Sabab malong ka mo din kako. Imana niya, malawak ka mo din kako lol. Sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nini kedua, ingatan si manusia amun nabi niya. Ingatan ta in nabi tabihayan. Hiksyu siya. Iban biadinin kahantang sinamuin mayta di aksesin Allah Ta'ala. Iban mayta amuin pianduang kita biayan atau kadi aksesin Allah Ta'ala. Supaya mahinang ta siya suntuan mga katautay mga oran agama Islam. Katan uno-uno ibadat ta subay kawaunta in Rasul sallallahu alaihi wasallam suntuan sin ibadat tabiyan. Kawaunta siya. Pibayta sin Allah Ta'ala Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Sabnan tudlon sin Allah Ta'ala piara ko mong kanil in Rasul. Bilang sungtuan sing kamu. Mahinang siya sungtuan sing katanhinan. Siya in pagsinguran. Hiisyo yung mga manos siya sumingod para sa salam at niya paagaran nila ng kakahinang nila pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo imano siya nag-angan-angan sila sing kasanyangan nila hapwa sing kamatay nila. Iban mga manos siya nanumtum sila fa Allah Ta'ala sa taud-taud panumtum niya. Kingatan na to, in kakahinang sinurusala, biha mga sambayan, long niya, sallu kamara ito mo niyo sali. Hamukwak to, si mambayang siya taas mimbar. Pag-ubos siya pagsambayang, himarap siya mong pamanga sahaba niya. Inagi niya, sambayang kamulong niya, paagaranin in sambayang niyo, harendi ining kikita niyo, amuin pagsambayang ko Hindu. Na din na sa papyaon, katan uno-uno pakaragyaan, na subay paagaran si manusia, hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallam, aktif siya agama. Di siya mabaya amuin, ganapan niya in agama amuin piaturun sin Allah Ta'ala. Namikyan di siya mabaya kulangan niya. Tinyarendiin, in aturan sin agama, amuyad to in hinangan sin Rasul sallam. Namikyan in umat niya, subay sumingon sila, para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namikyan in amo impalangay. Sin Rasul sallam, hatin ingatan ta. Biya din impalangay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga manusia. Siya sanglit siya sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran. Wa innaka la ala khuluqin adhim. Sabnatud kay mo ya Muhammad, ya una kay mo, napun ingkatan pangadatan marayam. Aday na sabab yaon himati yung mga sahaba sin Rasul sallam sin pangadatan sin Rasul sallam nagdaak sila madtukan Aisha radhiyallahu anha. Inagi sin naraak yaon long niya, ya Aisha, kayfa kana akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam. Biadinin kahantang sin palangay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya
Aisha. Unin sa mong sin Aisha radiyallahu anha kaniya long niya wa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Quran. In kaunan sin palangay sin Rasul sallam amuin dendi inin palangay nasabot talom sin Quran amu yato in palangay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nadin na sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam in pag-agama nato kawaon nato aturan nidam sin agama nato in amo in nidam piapanog sin Allah Ta'ala din na taas langit. Ayaw kita niyo minang si mga aturan si pag-ibadat turugayin biyaya. Sabab biya long taamuin maudu ta inilong taamuin sambayan. Na ba magsambayan kita amuin din di inda in kagustuhan tabiayan ha mukhalif siya sulang siya ha kakahinang sin Rasulullah sambayang sin Rasulullah na di matay main ibadat ta. Pasal din ang mga syarat sin qabulul amal na al-ikhlas wal mutaba'ah. At ini apabila ikhlas in pag-ibadat mo yaon salta nakaagad ha ibadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na nakawa mo in dua syarat amo in katayima sin amal ibadat. Yeah. Na apabila ikhlas na pag-ibadat mo sa gawa, wala siya nakaagad pa kakahinang sin Rasul sallam. Itahimang sin Allah Ta'ala. Ataw kapiagad mo na kakahinang sin Rasul sallam in ibadat mo. Sa wayrong ka-ikhlas, namikyan nila tahimang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na din na sa papiaon mga palanggungan ng mga agama Islam, insambayang ini na pinakamabugat hakatan amo inrukun sin agama Islam. Hapwasin dua kalimat syahada. Sebab insambayang ini amo ini yung sila persubatan sin ipon iban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di maoning connection si manusia patuhan niya bang imanusia din niya hinangan insambayang. Insambayang ini sila connection, parsubatan, sin ipon, patuhan na Rabbul Alamin. Hindi na sabab yaon, in sambayang ini hati niya, hinangan si aturan sa iniin bilang uhan singkatan ibadat. Matawag gini sin mga ibadat biyayan. Sa gawa, in sambayang ini, na uhan singkatan ibada mayta na pundo ni matawd din na mga ginising pag-ibadat pegyan ikaisa doon yaong kaniya in zikrullah amo in pagpanumtum fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadua na yaon in pagbasa sin Quran sin Allah Ta'ala yaon. Ini katuna yaon amo intimitindag ko ha amo in hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ka upat niya yaon in ruku pagpatiko po pa Allah Ta'ala. Iban yaon in sujud. Iban yaon in amo in dua. Iban yaon in tasbih. Iban yaon in takbir. Na din na sabab yaon na amo na in sambayang pegiyan na ra'asul ibadat al-badaniyah. Amo yaon in uhansin ibadat. Amo in para ang tabaran biyayan. Amo in sambayang. Na isambayang yan, subay amuin, paagaran mo yung syariah mo biya na syariah, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magad siya. Amuin syariah, sin mga daat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piyawagib sin Allah Ta'ala in sambayang yaong panabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haamuin laylatul Isra, laylatul Mi'raj. Amo in waktu rum, amo in piyatawag siya sin Allah Ta'ala madto taas langit. Nakabibidda in amo in sambayang. In sambayang yaon, special in pagdak sin Allah Ta'ala. Piyatawag niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam taas langit. Magkambi ang mga puasa, diak niya sa daing Gibril. Mga zakat, iba mga haji, dogen din ang mga kwan.
sa gawain amuin sambayang atau kaibadat sambayang na piyakadto sin Allah Ta'ala in nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pataas langit. Manunjuki sin amuin kalagkuan sin pakaragyaan sin sambayan. Iban amuin bubutangan kaniya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataw rin mga hadis amuin kalabihan sin sambayang yan. Amuin kaysa manunjuki sin wagib siya, iban amuin karayawan niya. In sambayang yung lang taamoy piyawagib sin Allah Ta'ala, piyardo sin Allah Ta'ala, tartanto niya yan. Piyardo niya. Sa pinaka-importante iyaon. Faman jahadaha faqad irtadda an dinil Islam. Hisis yung imano siya magmukir siya sin kapardon sin sambayang. Nasa banal to rimano siya yaon, nagmurtad siya din na agama niya. Unin wagib kaniya yustatab. Subay siya, pangasubay pangayong kaniya magtobat siya. Hati niya, igan niya inhuna-huna niya, pikilan niya, amuin, long niya, bakan piyawagibin sambayang. Apabila magtobat siya, nataimaw ni tobat niya. Napabila, di siya magtobat, hamasi-masi siya, di huminang sinsambayang, salta nagmungkir siya sinsambayang, na siya murtad na siya. Nakingatan natin to murtad. Guwa na din nalikusan sin agama Islam. Guwa na din nalikusan sin agama. Na insambayang ini mga palanggungan na mga agama Islam, bang hation na to uno in definition sin sambayang, uno in taarifan sin sambayang. Insambayang ini haluga na ad-dua. Hati niya pangayo pa Allah Ta'ala. Dua. Pangayo pa Allah Ta'ala. May takyanganan siya dua. Hello sila Allah Ta'ala diaknin nabi niya. Wasalli alayhim. Ipangindo amo sila niya Rasulullah. Ipangindo amo sila. Hisin sila amuin mga sahaba. Iban amo mga tao wala mi agad. Pangayuan sila hidayat pa Allah Ta'ala. Hidayat. Dua insambayan. Kita pa mataod tududo na doon pa Fatiha. Hapatiha lang mo, ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, tundu, hinduy kami haran mabuntol. Dua, pangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hinduy kami hadan mabuntol. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Daan sin sila, amo inkiaulungan mo sila. Hisin kiaulungan sila Allah Ta'ala. Minan nabiyin. Di na mga kanabi-nabihan. Wasiddiqin amo in mga tao nga mo nagbannal tura pag Tuhan nila. Wasyuhada. Iban amo in mga tao amo in miyatay sila pag atubangan iban sa itong sin Allah Ta'ala. Wasalihin. Ibang mga tao amo in nagluludto sila minang sindaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namuya di an'amta alayhim. Tunjuki kami haran, biya ransin sila, kaya ulungan mo sila. Dua, mga palanguan ng mga agama Islam. Dabanga syara, na akwalun wa afa'alun. Hati niya, mga himumungan, iban kakahinan, makhsusa, tartanto, mufattahatun, bitakbir atau kamuftatiha bitakbir. Hati niya ma-open siya, maukab siya sin takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ma-open siya sin takbiratul ihram ni sambayan. Wa mukhtatima bitaslim. Iban masampurna in sambayan, makumplito na in sambayan, bang sumalam na kalamu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Naubos na yung sambayang pegiyan. Tumag na yung sambayang ang takbiratul ihram, hati niya, tumuptub siya, hamo in salam. Nabangaminan ko sin puas din na salam yaon, inyang yanganan yan na wirid.
hati niya zikir fa Allah Ta'ala na yaon. Bagkanda siya tarbilang din na sambayan. Doon na kay manasbih ka. Uno-uno mga hinangan mo biyayan. Na din na sabab yaon mga palangungan na maagam Islam in sambayang ini tartanto. Na inalom sambayang hinangan mo biyayan atau kanabahagi in sambayang tung kabahagi. Ikaysa na bahagyan sin sambayang yung kalbiya hati niya suko sin pangatayan. Na uno yung suko sin pangatayan halom sin sambayang. Duara mga palanggungan ng mga agama Islam. Ikaysa na aniya. Amo iniyat. Tinya niyatan kung magsambayang ako magriba. Tung karakaat. Karna Allah Ta'ala. Tunay karna Allah Ta'ala. Niyat to imamasa ka niya amo impangatayan mo yaon. Amo yato, suko yato sin pangatayan, baka niya to suko sin dila mo. Sa suko sin pangatayan mo. Inyat. Ini kadua niya, tumaanina. Suko sin pangatayan in tumaanina halom sin sambayan. Uno in, piagyan tumaanina, amo in mahantap in sambayan mo. Nabanga ilmul aqida, unin piagyan tumaanina na al-khusyu amo in pagmabugas in pangatayan. Al-khusyu pagmabugas in pangatayan biyayan. Halom amo in si masambayan ko. At niya biyabasa sindila mo tiatasdik sin pangatayan mo katanin biyabasa yaun. Bukan amo in na mamasa in amo indila mo ubos dugain in halom sin pangatayan mo. Al-khusyu pagmabuga fa Allah Ta'ala. Pagmabuga sin pangatayan fa Allah Ta'ala. Amuya timpiagian tumaanina. Na banga sambayang katan kakahinang subay mahantap siya. So pamapagruko biyayan, pagruko mo biyayan, na subay on hundong ni hati niya, humundong na kuhang karay biyayan, bago kau magbangon. Na amuya timpiagian amon, amuin tumaanina halom sin sambayan. Na imano siya nagsambayang biya amo in pagtuka si mano kiya una tinya pagruko nagbangon biya way na hahalian sinamo inkwan niya na muya tinlo sin Rasulullah sambayang di matayma. Hamok sahaba si mambayang iyaon in Rasulullah halom si masjid. Pag-ubos niya magsambayang niya to siya para Rasulullah bang dikato si malam siya. Inagi ka niya sin Rasulullah, law yasalli fa innaka lam tusalli. Sambayang kau, way pa ko nakasambayan. Nagbalik na isabing to yung sumambayan. Pag-ubos niya, miyanto na isab siya para Rasulullah. Law sin Rasulullah kaniya, salli fa innaka lam tusalli. Sambayang ko, sab natud kay mo, way pa ko nakasambayan. Simambayang na isab siya. Nakatuna siya nakasambayan. Pag-ubos niya, miyanto na isab siya para Rasulullah, inagi ka niya si Rasulullah, salli fa innaka lam tusalli. May pabalik-balik siya si Rasulullah pagsambayan, sabab in sambayang nga wayroon kahantap sin sambayang niya. Wala dito in tumaanina pegiyang diya. Na mabilang na sambayang tawirong pus niya. Way paida niya, way guna niya. Sambayang tabiat. Na din na sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam. Bang ingkita niyo magparayo kita ni sinkatan, magpahantap kita ni sinkatan, amo inhimumungan nato. Magpahantap kita ni hamuin mga sipat iban amuin, kakahinang tabiang bang yaun talimi, imaalop iban mga tao na mga malagko biyayan, biya mga mayor, atau ka mga gobernador biyayan, atau kahisyo na din ang mga nakura biya ialop ta, na agon-agon din na kita maghibal biyayan, sinamuin, sa baban sinamuin, kwanta yaun ha, tao yaun. Na biya din dahin Allah Ta'ala subay labi intuhan Rabbul Alamin amuin pahantapan tingkatan kakahinang tabiyan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na din ang sabab yaon mga palanggungan na maagama Islam may tainsang bayang apabila wayrong tumaanina niya hati niya di matayma sabab yung tumaanina pegiyan na amo na yaon ni khusyu in apabila wayrong khusyu sin sambayang si manusia, in sambayang si manusia patay. Mayta. Uno in martabat atawa kaamo in suko.
Sinamun khusyu tumaanina halom sin sambayang, amo yauning nyawa sin sambayang. Nakingatan tana, apabila imanu siya migna ing nyawa niya, patay na siya. Way na, hati niya, kanganan na siya long niya, bangke na siya, patay na siya biyayan. Na isang bayang tabang mayroong nyawa biyad, tora patay ra. Imana niya, mayroong na puspaidan niya. Na subayaon ka niya in kahantap, ataw ka khusyu piyagian biyayan. Tumaanina. Na indo yaon, suko yaon sin, pangatayan. Di kakitan. Iban di karungan sin tainga. Tuput Allah subhanahu wa ta'ala in makakita sin pangatayan sin manusia. In pangatayan sin manusia, mahallun nadar, amo yaunin lugar, amo in aturun sin Allah ta'ala ipon niya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wa amalikum. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabnaturin Allah ta'ala din kitao ni namuin dabpo si manusia iban pamaranan si manusia. Sa unin aturun sin Allah ta'ala amuin pangatayan si manusia. Yan mahallun nadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na indua yaw na tinihalom sin sambayang suku sin pangatayan. Niyat iban khusyu ataw katumaanin. Ini kedua ni bahagian sin sambayang na akwal, himumungan. Himumungan. Uni na mga himumungan doon. Kataan amo imbabasahun tabihayan. Sube malabtik sindilata. Biya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sube, di man jari magbiyagat niatan mo sa zain Allahu Akbar hadil. Di humibal indila mo ataw kadilabtikan sindila mo in Allahu Akbar. Di masah ni sambayang. Timinggal ko sinambuk rukun sin sambayang. Sebab may in takbiratul ihram, sukun sin simod, wala mo yusal in simod, pekad mo papangatayan mo, bakan suku si pangatayan ina mo in takbiratul ihram. Demikian ni Fatiha. Suku sin dila. Subelabtikan sin manusia. Yan. Bakan namun niyatan sadza. Sa dipila imano siya amun kakitaan mo biya nagsasambayang, di humibal in simod niya. Hawak to among timitindag siya bang sambayang amuin, bakan matanog imbabasahon niya un. Kailangan humibal in simod mo sa biyabasa mo. Hatin niya inaturan niya biyabasa sindila mo, karungugan sintainga mo. Amuya tinaturan sin sambayang biya. Bakan namun niyatan mo impatiha. Hatin niya, nagpatiha ko ba niyatan mo sa zati niya pangatayan mo sa zain nagbasa, indila mo wala, himibal indila mo, na di masahin sambayang mga palangungan na mga agama Islam. Di masah in sambayang. Subay humibal in suku sindila, subay suku sinimumungan, katan yang subay, palabtikan indila doon na yaon. Harendi nila aturan niya. Nanikyan ni mga tasbih, ang mga ruku, sugyod, subera labtikan sindila mo. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Ala. Subera labtikan sindila mo yaon. Bakan niyatan mo sa rumuku kaw, di humibalin simod mo, niyatan mo sa zain, Subhana Rabbiyal Azim yayan. Na di masah mga palangungan ng mga agama Islam. Sebab sukusin, dilain mga pakaragyaan yaon. Iban dugay panday na yaon, amo in mga babasahon halom sin sambayang, kailangan to malabtik sin dila mo biyayan, karungugan sin tainga mo biyayan. Na inyan impegian amuin sambayang. Ini katunia amuin bahagian sin sambayang, atau kakakahinang halom sin sambayang, amuin af'al. Hati niya, amuin subay, hibalan mo anggota baran mo biyayan. Hibalan mo anggota baran mo. Biya mga takbiratul ihram. Hati niya sunnat, subay mo, angkatan ni 5 mo biyayan. At takbiratul ihram, angkatan mo siya biyayan. Sunnat. Angkatan mo. Imbakol si 5 mo ini, makatungod siya mari paamuin, kung sin amo nababasin tayo nga tayo ini, biyayan. Sa bakit sabi pa kubrit biyayan. Subay, makatungod sa biyayan. Bakit makataas siya biyayan. Gampan ni
baba siya bihayan, hatungon sin abaga, iniya unahinang sin Rasulullah. Natin niya doon kahay adoon, ikaysa makatungod sin tayo nga in ang kwanta ini, limata, ini kadua, makatungod haamuin, abaga tabihayan, iniya nahinang sin Rasulullah in karwayaon. Namikya natin niya, sungkoy at turumuko, pag sungkor mo kuya ta, tinaigan mo na 5 mo biyayan ha, daghal mo biyayan, namikyan, sunat na isabina mo so may ibiyan mo muna, ang katan mo muna, 5 mo, ang pako magrukuman to patuhod yat. Na sunatin hukuman niya. Na yung pagrukuyaw na to, amon hatuhod yaon, na sabay pa amon parayon siya, tiya sabay malebal intay kud tabiyayan, iban utay yaon. Lon sin Rasulullah, maana sin hadis niya, butangan long niya rin di itlog hagitong ha, takwan, dilong niya maligid pabuli, ibal dilong niya maligid man to paulong niya. Di maligid. Imana niya straight to siya biyayan. Ang paingkaiba na niya on magruko biyayan. Agon may nagmimikit na inu niya man to patuhod niya to. Nauni na agi sin Rasulullah. Hadis sin Rasulullah, maana sin hadis niya. La yakbalullahu salata mri'in la yastaqimu salbuhu inda ruku' inda sujud o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di tay maun sin Allah Ta'ala yung sambayang sintao, amo hindi muntulin tay kud niya waktu pagruku niya, iban waktu pagsugyod niya. Di muntul. Sabi mabuntul. Naharuko sabi malebar siya, baka namuin, sobra na biyaya ni namun umo biyaya mababa, nakatimutong kinemburi mo pataasin umo naman to pababa. Sabi level imburi mo yaon, iban umo yaon. Sabi level siya waktu ruku biyaya. Namayatin aturan sinamuin. Sambayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Ibang ginis bandon haamuin mga kakahinang doon na sambayang yaon. Na pabilalong tamuin, makasalam na ko yaon, na ubos na yung sambayang. Sunat mati niya magwirid ko biyayan, pag ubos mo yan tumamasa ko sin, Allahumma antas salamu minkas salamu wa ilaik. Allahumma antas salamu minkas salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Sunnat yan to, hati niya wirid mo yan to ha, puasin salam. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ibang sunnat paruna tini mamasa ko sin ayatul kursi. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang makna niya, apabila ingkaonan sin tao, kahaba puasin sambayang niya, mamasa sa sin ayatul kursi, na wayroon makalangka niya pagsud niya surga, buat malingkan buhi pa siya. Imana niya, mamapatay na siya, halam surga sin Allah Ta'ala siya. Adena sabab yung sabab may ta pinakamalag ko inamun ayatul kursi, pasariya unin, nga sin Allah Ta'ala pinakamalag ko biya. Amo na in Hayyul Qayyum. Hayyul Qayyum. Nayaw na ayatul kursi. Na din na sabab yaon mga palangungan na maaga ma Islam. Insambayang ini, on waktu niya. No sin Allah Ta'ala, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sambayang ini, tinaon waktu niya. Bang sambayangan mo siya sinuwepan si madin waktu niya, hindi matay mo yung sambayang mo. At tawag ka, turan mo, sobay na gimuha na in waktu niya, ampa ko magsambayang, namikyan ka na matay ma. Sapde na mga sarat sina mo in sambayang, na subay nakasod in waktu biyayan. Aun waktu niya tartanto. Na di na sabab yaon, subay ratod itindag si Mano siya in sambayang. Waqimus salam. Itindag ni Ron sin Allah Ta'ala in sambayan. Matawad to ni mga ayatan sin Allah Ta'ala. Qul ya ibadiyalladhina amanu yuqimus salam. Pamunga ya Muhammad, ang mga ipong kulong ni amo na maritaya fa Allah Ta'ala, subay nila itindag in sambayan. Subay nila itindag in sambayan. Hindi na sa papiyaon mga palanguan ng mga agama Islam in
pagtindog sin sambayang ini bilang panumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nung sinallahu ta'ala, wa aqimis salata li dhikri. Itindog min sambayang ha, karena amuin panumtum biyayan. Ada na sabab yaon mga palanggungan ng mga agama Islam. In sambayang yan, hawak to piyawagib sinallahu ta'ala para sa mataas langit in taud niya kaiman. Sampai na hinang siya amuin lima waktu biyayan. Nasubera turat niya pagmut-mutan to si Mano siya mahinang ni ilima yaon. Sabab pamamahinang mo ilima yaon na biara na kahinang ko sin kaiman waktu biyayan. Haparman sila Allah Ta'ala, man jaa bil hasana falahu asyru amthaliha. Hisi sinaminag sinambuk marayaw na lipatan sin Allah Ta'ala makahampu. Biar hampuin na hinang niya. Yan. Naimana na lima waktu na hinang mo siya na biara na hinang mo inkay man waktu biyayan. Bihambuk babae zaman sin Rasulullah sallam. Hawak to amo in hijjatul wada piyataas sin babayin anak niya. Long niya Rasulullah, anak ko inilong niya. Kiwagiban siya long niya magnek haji. Iban apabila paagarang mo siya long niya om pahala sin paghaji niya. Long niya imbata wala kiwagibin maghaji. Sa balong na paagaran mo siya magnek haji na ang pahala niya, iban ang pahala mo. Yan. Adin na sa papiyaon mga palangungan ng mga agama Islam, insambayang ini, subay ayaw tutaman-haman si Mano siya. Hangka ni mga kaanakan, hamo impagbi at ha mga bata, laon sinalsalam, apabila sumampay na imbata, ha 7 tahun. Apabila sumampay na imbata 7 tahun, anadan na siya magsambayan. Anaron na. Nadikato, tiniya, bang 7 tahun pen anak ta, na mahang sa nida ako, mahang intaw da ako ni anak ni 7 tahun in umur ni, atawa kaamuin anaron niya magsambayan. Sa diyagahan tatud, in anak tayaon, nakaabot na 1 tahon, atau ka 5 tahon biyayan, atau ka 7 tahon, wagib na long niya, subay long niya, pa-iskulon na siya. Bisang pantimitinggal siya sinsambayan. Ang pamano sinagama? Muru awladakum bis-sala wa hum abna'u 7. Daakan yun yung mga anak ni magsambayan. Apabila si mampena in umur nila 7 tahun. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10. Law niya luwakin ni mga anak niyo. Bang si mampein umur nila 10 tahun amo intimitinggal sila sin sambayang. Nadipila yung mga kaanakan sing kita niyo. Mga kabataan, 10 tahun din umur niya, di pandakan si maas ni magsambayang. Di luguson, di lubakan hasupaya makapagsambayang siya. Hindi na sa papiyaon mga palanggungan na mga agama Islam, impagbiat ini sube tumagna siya din sing kaasibi biyayan. Sube din ha, panagnaang biya asibi pambiyan ni bata, biatan mo na siya, daakan mo na siya mong pag-agama niya. Sabab, bang imbata bagkantaan tumabuntol, mainot-inot mo siya biyan, paglago niya mabuntol na impangatayan niya biyan. Then sin sube, malaas na siya, ang pamusya daakon mahunit kahunitan na kung magpabuntol kaniya. Mahunit na magpabuntol. Hindi na sa papyaon mga palanggungan ng mga agama Islam na ayaw kita niyo malupa ang mga kaanakan sing kita niyo. Daakan nato sila. Ambitan nato sila magsambayang. Diyan. Ambitan nato paagaran nato sila magsambayang pa mga masjid ataw kauno-uno na biyay na mga tampat si pagsasambayan ng tabiyayan. Supaya maanad sila. Maanad biyayan. Sabab, amo yaon ni Long sinusalam, long ni as-sala imaduddin.
Insambayang amo yaon ni pusti ataw kahag sin agama. Faman aqamaha faqad aqama ad-din. Hisi si mano siya huminag sin sambayang nakapalindag na agama niya. Waman tarakaha faqad hadama ad-din. Hisi si mano siya tuminggal sin sambayang naliarak na agama niya. Liarak na agama niya. Hindi na sa papiyon mga palanggungan na mga agama Islam. Pagbiat habata, tumag na siya kaasibi niya bayan. Bagkana mo na ang pamurakanin anak mo, nakaabot ni umuri ang putag ni matahon. Nauto sa bayang ko ba? Alam niya kung paano ko inilang simbata. Sabab wala siya. Bagkan importante kaniyang sambay. Sabab wala siya nabiat sinden sin panagnaan. Tiya iman ito pagkalong niya. Biyayaw ang pasya nagdaka kung magkandalong na importante hinang yaun. Sabang din sin kaasibi mo. Hati na nabiat ko biyayan si maas mo biyayan na matayima sin akal mulong mo insambayang pinaka-importante. Hati na din sin panagnaan asibi pa ko. Iyanad na ko si maas ko biyayan. Nabiyara mga nagtanom ko sing kahoy. Pagtanom mo sing kahoy yaon, hati niya, on daroon mga kahoy, on kabakan mo mabuntulturin na mo in batang niya. On kahoy doon natin niya bingkok biyayanin amo in batang niya. Nabang asibi pa siya, in bingkok yaon, makaya mo na siya amo in pabuntulan. Biya makaya mo siya, pasal magad pa siya pabuntulan siya. Nabang malagko na siya, na di mo na siya makaya amon pabuntulan siya, bang lugusan mo siya pabuntulan, mabali na siya. Nabiyad tora yung mga kaanakan, mga palanggungan ng mga agama Islam. Biyad tora. Isang bayang ini mga palanggungan ng mga agama Islam, amo ini panagnaan bistahon sin Allah Ta'ala hamano siya. Adlo qiyama. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyama as-salah. Sabna tudlong nga ipanagnaan long ni amuin, bistahon sin Allah Ta'ala, ataw kay audit sin Allah Ta'ala hamano siya amuin sambayan. Apabila, فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت سائر عمله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Bang damayo yung sambayang mo, makapirpik ko magsambayang na maranya na ingkatan amal ibadat mo biyan. Sabang kamang yung sambayang, kamang ira ingkatan amal ibadat mo yaun. Kamang siya. Hangkan adlo kiyama waktu pag-audit hamano siya pagbista sinasambayang niya. Bang so pa makumplito yung sambayang sinta wala siya nakatinggal, isulat kumplito yung sambayang. Bang nakatinggal siya mga pardo, ipakita sin Allah Ta'ala in sambayang ta sunnat. Kita niyo ba? On sunnat niya? Bang on sunnat niya, makatupak yato sinamo in kakulangan sin pardo tabiayan. Hangkan mga palanggungan ng mga agama Islam, ayaw kita magliso-liso sin pagsambayang ka. Obligation ta pa Allah Ta'ala yan. Sa subayin sambayang ta, ingatan ta biya din isipat sin sambayang sin Rasulullah. Insambayang niya muna, long ta amuin, habipor sin sambayang, way na mga babasahon doon mga uno-uno biyayan. Way na mga babasahon mga uno-uno biyayan. Pag-uwas ito sin takbiratul ihram na mamasa ko sin iftitah, dua. On tartanto dua, doon amuin, dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na pag-uwas ito, mag-auzo ko sin magkamatano. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Iba magbismillah ko biyayan, ampa ko mamasa sin Fatiha. Fatiha. Na yung pagbasa sin Fatiha, na suweba ka na mo in, di na ko magnapasyaon. Iba no di maato rin na mo biya mga makhraj sin huruf niya. Biya yan, bangwera uzur mo biya yan. Pahantapan mo. Tiyap-tiyap magwakap ka. Biya lang mo, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namikyan natin niya, kuwanan mo turin hurupan sin Fatiha.
Sebab bang sobia biya alamin. Alamin, ain siya. Kagantian mo sa sin hamza atau ka alif biyan, lang alamin, at matugas siya, alamin, na napinda imana niya. Imana lang ta, Rabbil alamin. Tuhan, at Tuhan sin sa kalian alam. Nabang biya basa lang mo, Alhamdulillahi Rabbil alamin, Rabbil alamin, alamin. Na Tuhan sa singkatan mga tao kihapdusan. Napinda imana sin Fatiha. Nang kan subeto da mo in, pangajiun mo tud marayo biadinin, tampat sin tiap-tiap huruf hasimud mo biayan, labi lo ba na Fatiha yan. Adamikyan, amon sampai na amuin, kuan, mamungkosin, amon iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Atau kamalik yawmiddin. Na subay kuanan mo tudin amuin, hawnin tampas sindal. Indalate subay makatumbuk kindila mo madto pa amuin, taasin amuin, biposin ipon mo yaon, amon na taas yaon. Da. Hamon biha, kuansin ipon mo yaon, taasin ipon mo yaon. Nabang patumbukan mo indila mo ha, ipon mo, nagyan tiyad, bakanda dali nabasa mo ta. Malik yawmiddin. Natana setin. Nabakan siya, Malik yawmiddin. Nandiyan na sa bapyaon, tiap-tiap huruf doon, subit, pangajiun mo tud marayaw. Sa pasal bang, mo, Malik yawmiddin, natasya, na tini maana niya, hati niya buk din ang mga ginisi mga kahoy makauning bunga niya, tin, hahula Arab. Na bang din, na imana niya ro, Malik yawmiddin, na hati niya, bang ha manunjuki addo kiyama, ha kuan indeed, na kahalan sing kiyamat, ataw ka amun adlo mahuli. Na bang diha, manunjuki ha dunya, na indeed, agama, na doon na, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Inya on sabtunia. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. On sabtunia. Imana niya, tupot ikaw in pagtag-ipunan na mo, iban tupot ikaw in pagpangayuan na mo tabang. Nabang basaw niya lang mo, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Inig mo ini ya sabto na bakanda imana niya amo intupot ikaw sa ima nagmana na siya sahaya si mata suga. Nadi na sa bapyaon mga palangguan ng mga agama Islam na subay parayon to rin amo in pagpatihayaon. Sa rukun yaon sin amo in sambayan. Rukun yaon. Subay parayon to mga palangguan ng mga agama Islam. Sa gawa balong tabi mga kaya kulangan na ko mga ipon atau kaasal di ko maka kalu ko biyan na yato iron sa niya. Hati niya taga uzur kau. Sa mong piyagyan ta amo in taw amo in marayaw in kwan niya sa di niya to dati niya ingatan unuin mga pakaragyaan niya un. Biya dinin mga tampat sin tiap-tiap huruf hapagbasa do na Fatiha yaun. Namikyan natin na nagpapatiha ko, sambungan ko sin Allah Ta'ala. Hangkan subay, wakfan biyanin pagbasa Fatiha. Alam mo, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Subay, tip-tip. Basta mamungkosin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sambungan ko sin Allah Ta'ala. Alam ni Hamadani Abdi. Siyang litaksin ipon ko. Napamamungkosin Ar-Rahman Ar-Rahim, nalon sin Allah Ta'ala, Athna alayya abdi, sanglit daysa. Mamungkosin Malik Yawmiddin, nalon sin Allah Ta'ala kayong sambungan kaw, magyadani abdi. Mamungkosin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, nalon sin Allah Ta'ala, hada bayni wa bayna abdi, wali abdi ma sa'al. Hindi na sabab yaon mga palangungan ng mga agama Islam, subay para yun, tabag ka na muin, aturan sinamulong tabi ang mga di na kita magnapas biyayan. Hapagpatiha tabiayan. Para yung tayo sambayang ta.
Nadena sa papiaon mga palangungan na mga agama Islam, ing kita niyo, minang kita ni sindakan sin Allah Ta'ala, haparman sin Allah Ta'ala ni fattakullaha mastata'tum. Tinia kabuka kamu fa Allah Ta'ala rendi ining kagosan niyo. At tinia rendi na India kagosan tayo tapia, rayotan na to siya, amurat ditubtuban sin kagosan ta. Na, insyaAllah Ta'ala bang ikhlas da, ibang kakahinang tayaon mo in nakaagad da, hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na alhamdulillah tini amuin taymang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan mga palangungan na mga agama Islam, hati niya dina maka wana tubtub na riha ini, ina mo ipatumtum na mo kaniyo, labi luba na ing ginawabaran na mo, iban mga pamilya sing kami, amuin. Subeto datin niya, matibot kita ni magsambayan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last na yung kabiyak santa, mangindo kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala, man amuin, di lang kita sin Allah ta'ala, amuin, iman makusog, atau kapatap-tapanin iman tabiayan, sampai na amuin, muy kita pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum uda'uni astaghfirukum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu ya rabbal alamin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.